امی بهتر لسر روشا سوری و بتایبەتی چارەنویسا ئەدلێ ڕاوەستن مە میێڤاندەریە نافع عەبدوڵڵا ئەندامی کۆمیتا ناڤەندیە پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا کریە مامۆستا نافع دەماتە باش شێوازێ باش ji çareseriya Idlibê li gornarîna te çi ye؟ بله راستی جی ام وکا پارتی دموکراتیک کردستان سوریا جی و انجمنان اجتماعی کردی سوریا ام دینین چا روشا ادلب شوی کی سیاسی بیچاره سرکرین او یا هری راست و درسته جبر بچکداری تجاری جی روش ناچاره سرکرین و روشا سوری بعام جی دوی سیاست بیچاره سرکرین بله مامۆستا تو dibîne ku tu pêşbînî dike ku civîna sêaliya ku wê siba were li darxistin li Tehranê di navbera Tirkiye û Îran û Rûsya de wê çi çareseriyan berçav bikin yan wê bikin çi rêkeftina tu pêşbîniya çi dike؟ والله pêşbînî ama em dibêjin tiştek bi ser nakeve ji ber Tirkiya dixwaze wan hêzên çekdarî ku ji aliyê ve hatina meşqurahînan ewanê biparêzê و هر وها ایران و روسیا جی اوجل برجوندی خود گرفن اوجل گور برجوندی خود روشا سوری دا آخون و لیکولینت کن لبلی اف رکافتن انوانین دما بوری دا لاسیتانا لسر خاکی هاتنا بجه کرن ما مستا نافع بله نمگوت هر یکل گور برجوندی خوا بکار آنینا لی ام دبیجن او انجام حتی انها وكروشا سوري ملت سوري يقربو شورشي وشورشا ازادي ورومتيه حتى انها تشتكي جبي الي جاليه ملت ونهاتيا دستخستن تاني رجيم جي فايده كريا وروسيا جي فايده كريا وايران جي فايده كريا وتركيا جي فايده كريا بس ملت سوري جي فايده نكريا تنابينا كو افريكافتنا الصبا وكو ياكو ورا انجی اف جوینا کوی ور دارخستن و دیسانه برجواندی هر سی ولاتان به هر دیسانه ولاتین سوری و به سود بنج بره کفتنه لبلم پرسما او ریکفتن و چبا و روسیا و ترکیه و ایران و چه پلانک نه هبن لسر ولاتین سوری و پلانی وانین وکم گوت برجواندی واده جبر ترکیه دخوازه برجواندی خود دروی سوریا دا بجیبنه وهر وها ايران جي ايرو متبزان داخواز امريكا و ايراني بسوري دا نهيلي وايران جي همو هولا بدي وما ناخذ سوريا دا دريج بكي باشا مامستا او برجواندين امريكي برجواندين تركي روسي ايراني تاشرا داي برجواندي امريكا برچاف بك بتايبتي امريكا چه دستوردان ناك لسرانسري سوريا انجي دفرين جدر و روجالات جمع فراتي امريكا حتى انها فشار تضغط لروسيا نكريا ولتركيا جنكريا والايران جنكريا بس برجوانديا اسرائيل دا كاركي مزنكر وقتا مناطق قد بندستي معارضه دبن او بندستي واهيزين راديكال دبن واهيزي وقت تروريست دبن او لا ثاني يروج دستي وادر خصنا وكيدي امريكا تفشار روانه كريا بس او مناطق هاني ردستي نظام بون وملت سوري تفايده جينا كريا يعني تود بينا امريكا تفشار ناكا وبمينا تني شو بافان جراوشيره شو دستوردانا فعلي لسر خاكي ناكا دبرين ديدا دبرين جدربي روجالات چامي فراتي شخوا ام خاصن في بيجن انه امريكا بس برجواندي خد روجلات جمع فرادا دباريزي وكيدي دستي بعد دولتي دي وك روسيا وايران وتركيا بردايه سوريا دا نهري جو تشتيغو متخست وك ملتي سوري تش كرد بن تش عرب بن تش اف مكونات دي جو اف شورشة هاني وقتا دست بيكر تباجي خست سوريا كنو او سوريانو تيدا ملتي سوري بعام بقه ما فيفا لي حتى روجا ايرو اف دولتي دست ورداني دكن او برياري جو جنيف دهاتنا ستانتن يعني مثلا او برياري مجلس الامن يعني الامم المتحده وكر 22 بينجي وشار
او نا حتى انها بحثا وانا يكرن فقط او بحثا دستورك انه جي سوريا را او تنيتي بحث كرن وحتى انها جي اوجي نهات يا دامزران. باشا مامستا آلینا هنه دبیجن لپاش و نرمیا هلوستن امریکی لبو تفگره که لشکری لپاش پردان ده هید نابرا بریکفتن لگل امریکا و اسرائیل هیا که شرکی مازن بکن تو چد بیجه که ناهلن سوری جه روسیا و ایران و ترکی را بمینه حتى انها تشتيقو ام دبينن دراغاندني دا بس بروباغندا كا راغاندني اعلاميه تشتك لسر براكتيك العردي عملي نهات يكرن فقط اعلامي ام دبيزن تشتكي دي تنيا باشا جه کردان چیه مامستاد ویم الملانی ده که گوت بیجه که روسیا و ایران و ترکیا سرکفتی بون لسوریه و سوریه بدست خواه آنین و پروژه واوی هرن سری بی که امریکا دستوردانه بکه باشه کرد جوی ویم الملانی جه وات چیه كرد حتى انها يما وك انجمن اجتماعي كردي ما باوبوزيسيوني وقراراتنا في دولتي ام شوبين وام كاري خل سروي اساسي دكن هجر هاتو جنيفا كدي يعني رونشتني دي تشيبون ناف دولتي ام وكرد ام جيبي بحنا منن لي هجر مسألة تشكدارية بي وجارسريا بشكداري وبسلاح بي يما ام بيجن ام كرد حتى انها تشتك ما دناف فيرا وشهادة تنيا او تشتيقو ايرود دناف دستي كردادا هيجي خطر إليه. يعني تبينا انه كرد نسود مندن جوی روشی از بینم هگر حلا سیاسی به جارسریا سیاسی به کرد سودمندن لهگر هات و چکداری جارسریا چکداری به یما ام بيجن ام کرد مطرسیک سر روشا کردی های باشه روش يعني و 7 سال درباس ببینو تنها روشا سیاسی تو چاره سری جره نهات یدیتن تنی لشکریه و لسر خاکی بشوه کی میدانی دبرتین دابشکرین روش تین چاره سرکرین جالی روسیا و امریکا جالی روسیا و ترکیه و ایرانی و بتایبتی کرد اگر بوی اوایی بمینن و چه با پاشا رو جوان دبيجن انه الجور كسيم بسبور وشهرزار وشا سوري بفي شوي ناتشي سري يعني روسيا دخوازي بشكداري جار سريه بكي وهروها ايران ورود خوازي وتركيا ورود خوازي ليه ام دبينن انه امريكا ودول التحالف يجو بيرا هافبندن او دخوازن جار سريه سياسي يما ام بهتر جار سريه سياسي روجار وشا سوريا سورا سوري دست بيكر يما ام وك مجلس وطني الكردي وبارتيا مجي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ما قوتيه جار سريا سياسي او ياغو كيشا كردي جي وكيشا سوري بعامجي جار سربك کرد آماده نجوی روشیرن هر روشکی نو ور سر خاکی بجی کرن اگر سیاسی به یا جی لشکری به کرد آماده نه جكداري از نبهورم جبر امك مجلس وطني الكردي از دبيجم بارتيا ما بارتي ديمقراطي كردستان سوريا بيجم ابي جكداري ام آمادنا وام امي نكنجي لي يا سياسي ام آمادنا وهمو كومبين وجباتي بوتشيبون لدولتي جنيف بي وتشل المانيا بي تشل بروكسل بي تشل موسكو بي ام تدا بجدار بون يعني لجنه مع علاقات المجلس الوطني الكردي بريا فتره شو موسكو بشتي ونارا شو فرنسا يعني على اساس جباتك هبو الامارات يعني ام كاري سياسي ام باش بيكاتنا وكاري خدكن لي حتى انها او روشا عسكريه يعني يا جكداري لسوريا دا اويا بسركتي وام تبلي وينا نابن گلک سپاس نافع عبدالله اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا گلک سپاس لسر بجداربونا ته لگلمه